sagatamuka kamushika muzuba agaisha umwe mugenani taishikeleza kuzima no kuzibura Yesu witu agaisha tukamusanganira mugenyanya akatutwara kwisha imbaraga yaishe agabwiraishe baragapira mu gihugu n'amanozene baisha bakora imbere zawe banawe tugazunguruka igitumbi cy'ewami usime wingi aravuga ngo mugire umwete wo kubana abantu bose amahoro no kwezwa kuko mutejejwe atazareba umwami Imana. Abaroma 12 Abaroma 12:18 bivuze ngo niba bisohoka mu banywa mubane amahoro n'abantu bose. Amen. Hari bivuga gukorera Imana ikabubira avandimwe tugomba kurenga urugero abantu batekereza ko tugomba kwigishwa kugira ngo dukore nitumara byinshi rero ntabwo uratugana yego ushimye uko Imana isoba yata uko kureka unabuze bibiliya bayifite naso kwiyegereza haleluya